Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kenya. Uwahoze ari perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta yagabye igitero kuri perezida William Ruto na bamwe mu bayobozi bari mu ishyaka UDA abashinja guteza imbere politiki y'amacakubiri ashingiye ku moko mbere y'amatora rusange y'umwaka utaha. Kuwa mbere Uhuru yafashe ijambo mu nama y'intumwa z'ishyaka rya Jubilee i Kiambu aho yaboneye umwanya wo kwamagana ishyaka rya UDA aho yibasiye abayobozi bamwe kubera amagambo yavuzwe mu byumweru bishize. Atiriwe avuga amazina wahoze ari umukuru w'igihugu yagaragaje ko atishimiye abayobozi bamwe na bamwe mbere yo kwibasira perezida Ruto amushinja kutagira icyo akora ku magambo amwe n'amwe y'abafatanyabikorwa ba UDA baherutse kuvugira i Mombasa mu cyumweru gishize. Uhuru ati nta muntu ukwiye kubangamira ubwoko runaka kuko twese turi abanyakenya kandi Imana izi impamvu turi kumwe muri iki gihugu ntugomba kudutandukanya. Uwahoze ari perezida yatanze umuburo ko politiki y'amoko ibangamiye ubumwe bw'igihugu ashinja abayobozi b'iki gihe kutagira icyo bitaho igihe bagira ibyo babwira abaturage nk'uko ikinyamakuru The Kinyanuzi cyabyanditse. Arongera ati twatangiye kubona abandi bakwirakwiza politiki ishingiye ku moko ntibagira isoni mu gihe bavuga ibi bintu. Ibyo bivugira imbere y'abayobozi b'igihugu cyacu kandi nta muntu n'umwe ugerageza kubahagarika. Uhuru atangaje mu gihe umunyamabanga mukuru wa UDA Hassan Omar yakomeje kunengwa bikomeye kubera amagambo yavugiye i Mombasa mu cyumweru gishize ubwo yari yaherekeje perezida Ruto mu ruzinduko muri ako karere. Omar ashinjwa kuvuga amagambo afitanye isano na politiki ishingiye ku moko yerekeza ku moko ya Mount Kenya, Abakikuyu, Ameru, Abayembu ndetse n'Abamasayi, ndetse ngo ibitero bye bikomeje kwibasira Uhuru Kenyatta. Ngo amagambo ye akaba yaragaragaye nk'ashobora guteza akaduruvayo mu gihugu mbere y'amatora ari umwaka utaha. Mu magambo ye Omar yarateruye ati ntabwo ari uko tudafite ubumenyi twabayeho nabigiye mwadukandamizaga natwe turebera, nta kibazo dufitanye n'umuntu wese ariko ntushobora guhora utwereka ubwibone n'ubwiyemezi, natwe twagiye ku ishuri ntabwo turi ibicucu cyangwa se abanebwe. Uhuru yavuze ko aya magambo aherutse kuvugwa ari akaga ku gihugu, aburira ko aya magambo ashobora gukwirakwiza amacakubiri ashobora guteza akaduruvayo nk'ako Kenya yigeze kubona mu matora ya 2007. Nararanganisha amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Uganda, abanyamakuru bakize amakaramu ku mpapuro barandika. Manzi ko abategetsi bavuze ko abantu nibura 3 bapfuye muri Uganda nyuma y'uko imodoka igonganye n'inzovu muri pariki y'igihugu. Polisi yavuze ko abandi bantu bane bakomerekeye muri ibyo byabereye muri pariki y'igihugu yitwa Machon Forest National Park mu majyaruguru y'Iburengerazuba bwa Uganda ku mugoroba ku cyumweru. Polisi yongeyeho ko imodoka yari itwaye abategetsi barindwi mu kigo cy'imisoro n'amahoro cya Uganda. Impanuka z'imodoka zikunze kuba muri Uganda ndetse harimo no kwiyongera ko biba birimo inyamaswa z'agasozi hamwe n'abantu mu gihe abaturage barimo gusatira uduce turinzwe cyane twagenewe inyamaswa z'agasozi. Mu butumwa yatangaje ku rubuga rwa X, polisi ya Uganda yavuze ko imodoka yari irimo kuva mu mujyi wa Arua mu majyaruguru y'Iburengerazuba bwa Uganda isubira mu murwa mukuru Kampala ubwo kugongana kwabaga. Yavuze ko bakomeretse bihutanye bajyana mu bitaro byo muri ako gace ndetse nyuma baza kujyana kuvurirwa i Kampala. Abategetsi n'amakuru batanze ukuntu iyo nzovu imerewe. Ikigo cya Uganda cyita ku nyamaswa z'agasozi cyashishikarije abatwara ibinyabiziga kujya baba maso bakareba niba hari inyamaswa zambukiranya imihanda. Mabwire kandi ko perezida w'Uganda Yoweri Kaguta Museveni yanenze abategetsi n'abaturage bari mu byishimo byo kwizihiza intsinzi ya SNF mu Bwongereza, abasaba gukira imbere gukira ibibazo by'ubukene n'imibereho y'abaturage babo. Ibi Museveni yabivugiye mu muhango wo gutangiza inteko ishinga amategeko ya 12 wabereye ikorero kuwa mbere. Uyu mukuru w'igihugu yavuze ko yatunguwe no kubona abantu bamuhamagarira kujya kwizihiza intsinzi ya Arsenal kandi abaturage benshi bagihanganye n'ubukene. Atera abantu bamuhamagaye bansaba kujya mu birori bya Arsenal. Naboje nti Arsenal ni iki? Ni ikipe yo mu Burayi. Twizihiriza iki kandi abaturage bacu bagifite ibibazo byinshi? Museveni yavuze ko nawe yigeze gukina umupira w'amaguru ariko aza gushyira imbere urugamba rwo kubohora igihugu no guteza imbere ibintu by'abaturage. Ati nakundaga umupira cyane ariko nyiri muri Uganda nahisemo gushyira imbere ikibazo cy'ubukene, imirimo n'iterambere by'abaturage. Perezida Museveni yanaburiye abaminisitiri n'abandi bategetsi ko bashobora kwirukanwa mu kazi nibaramuka badakurikiranye neza gahunda za leta zigamije kurwanya ubukene. Yavuze ko amafaranga menshi yashowe muri gahunda zo guteza imbere abaturage ariko bamwe mu bayobozi bakaba badakurikirana uko akoreshwa. Ati ninsanga warirengagije abaturage bawe kandi uri umuyobozi nzagukuraho. Uganda izwi nka kimwe mu bihugu byo muri Afurika bifite abafana benshi ba Arsenal, ari ibihumbi by'abakunzi b'iyo kipe byari byahuriye mu biro byo kwizihiza igikombe cya Premier League. Iyi kipe yabo yegukanye mu myaka 22 itagikozaho imitwe y'intoki. Ubwo kandi perezida Museveni yanze gusuhuza abitabiriye inama yo gutangiza imirimo y'inteko ishinga amategeko kubera Ebola yagaragaye muri iki gihugu. Museveni yagaragaje impungenge za Ebola kuwa mbere ubwo yari kuganiriza abagize inteko ishinga amategeko ikorera muri Uganda. Tariki ya 15 Gicurasi nibwo byamenyekanye ko muri Kongo Kinshasa hongeye kwaduka Ebola aho umuntu wapfiriye mu mujyi wa Bunia mu ntara y'Ituri mu kwezi gushize ariyo yamwishe. Umuryango mpuzamahanga ushinzwe ubuzima OMS watangaje ko kugeza tariki ya 22 Gicurasi abo byaketswe ko bayanduye bari 750 barimo 127 bapfuye. Indwara kandi yanagaragaye muri Uganda ndetse ku itariki ya 25 Gicurasi Minisiteri y'Ubuzima muri Uganda yatangaje ko hagaragaye abandi bantu 2 banduye indwara ya Ebola bituma umubare wamaze kwemezwa ko bayanduye muri icyo gihugu ugera ku bantu 7. Nubwo Ebola iri kugaragara muri iki gihugu, Museveni yabonye abantu bari guhoberana biramutunga.
arabatungura arabaza ati kuki muri guhoberana. Yarakomeje ati nahoze mbona mwese musuhuzanye muhana ibiganza, ese aba bantu bazi ko ari Ebola? Njye nta muntu n'umwe muri mwebwe nza gukoraho, ntabwo Ebola yandurira mu mwuka ahubwo yandurira mu gukoranaho. Guhana ibiganza no guhoberana kuki muhoberana? Mutanga urugero kugeza iyi Ebola itsinzwe. Mbere yo kuva muri Uganda ku mugoroba tariki 26 Gicurasi, Perezida Museveni yaratunguranye ashyira ku mbuga nkoranyambaga ubutumwa bukarishye bwihanangiriza umunyamakuru Andrew Mwenda woza ari umwizerwa w'ubutegetsi bwe. Amagambo Museveni yavuzweho agatuma ananirwa kwihangana no kwitwa umusaza utagishoboye kuyobora Uganda neza, utekerwa imitwe n'abavuga ko bafite imishinga ikomeye yazamura ubukungu bw'igihugu nyamara bagamije kuyirya, nyamara bagamije kukirya. Museveni ati bwana Mwenda warakoze gutangaza ko nshaje mu bitekerezo, ko nagishoboye kumenya icyiza, ariko ugiye kubona ko ku myaka 42 mfite ngifite ubushobozi bwo kurwanira Uganda ndetse no kwirwanaho nkoresheje Bibiliya, AK47 ndetse n'ikaramu. Umukuru w'igihugu yibasiye bikomeye umunyamakuru uri mu bubashywe cyane muri Uganda kandi ufite uburambe muri uyu mwuga, amusobanura nk'umuntu wigira nk'aho ashaka ko igihugu gitera imbere nyamara akora n'abashaka ko gisubira inyuma. Museveni yavuze ko Mwenda enenga imishinga yahombeje Uganda, ariko navuge ku mishinga ihagaze neza nk'Akira Motors iteranye imodoka wo kwitunganyiriza zabona n'inganda zitandukanye z'hirya nino mu gihugu. Amwita umukozi w'abafite amatwara y'igikoloni, atari ku mivumo y'inkoko n'iyica igisiga. Abanya-Uganda ni mwite kuri Andrew Mwenda bahora bashaka kudobya iterambere ryacu n'impinduka turangamiye. Ubutumwa bwa Museveni bushingiye ku gitekerezo Andrew Mwenda yanyuje mu kinyamakuru cye The Independent hari tariki ya 20 Mata y'umwaka, gifite umutwe ugira uti iyo ubusaza bwibasiye umuyobozi. Iri foto y'uyu mukuru w'igihugu ari kumwe n'umushoramari David Semfuka. Mwenda yateruye iki gitekerezo ko Semfuka arutse gusanga Perezida Museveni amubwira ko yavumbuye umuti uvura kanseri na diabete, anamubwira ko umuherwe Elon Musk yamuhaye miliyari 50 z'amadolari kugira ngo amugurishe uburenganzira bwabo, abenyiraho ariko arabyanga. Ati yahaye Perezida igitekerezo cy'uko leta yamuha igishoro cya miliyari 1 y'amadolari yo kubaka uruganda rwo ku rwego mpuzamahanga ruzajya rukora iyi miti ya kanseri na diabete, ariko Semfuka si umushoramari. Navuganye n'abantu bamuzi bambwiye ko rwose ari umutekamutwe. Mwenda yasobanuye ko Museveni yakiriye neza igitekerezo cya Semfuka ushobora kuba yararangije amashuri abanza gusa, ategeka leta gushaka miliyoni zo guha uyu mushoramari kugira ngo yubake uruganda runini rw'imiti, ariko ngo nubwo hariho mwagereje kwereka umukuru w'igihugu kuri ishoramari atari ryiza bimye amatwi. Umunyamakuru yatangaje ko hari undi mushoramari witwa Dr. Mathias Magora yise umupfumu uyobora ikigo Day Pharma gicuruza imiti, ngo nawe yemeje Museveni ko guteka leta ikamuha miliyoni 50 z'amadolari zo gushyira mu ishoramari rye. Mwenda ati igice cy'amafaranga cyagomba kuva ideni rya miliyari 50 z'amashiringi afite Equity Bank, ahubwo Magora yakoranye mu ibanga n'abantu muri Minisiteri y'Imari ubwo amafaranga yasohokaga yorejwe muri banki mpuzamahanga muri Uganda si muri Equity Bank. Mwenda yatangaje ko mu nama ishyushye yabaye tariki 9 Werurwe Museveni yahatiye abaminisitiri kwemeza miliyoni 130 z'amadolari zo gushora mu kigo cya Magora, kandi ubwo bamusubizaga ko nta mafaranga ari. Perezida yavuze arakaya ati nimuyaguze. Uyu munyamakuru yavuze ko imishinga Museveni yategetse ko ishorwa y'imari ari myiza, icyo akoze ko itari urwego rw'ibihugu biri mu nzira y'iterambere nka Uganda, agaragaza ko cyari gikwiye ari gushora mu bigo by'ishoramari bito kandi byinshi aho gushora muri bike binini. Ati Magora cyangwa Semfuka bahombye igihombo igihugu cyagira ni kinini, ariko amafaranga akizwe mu bigo by'ishoramari bigitangira birenga igihumbi, amahirwe 10% y'uko bizatera imbere bikaba April cyangwa se Uweye yahazaza ni menshi. Mu mwanzuro w'icyo gitekerezo Mwenda yasobanuye ko impamvu yagihaye uyu mutwaro uko Museveni ashaje atakibasha gusuzuma neza imishinga isobanutse, ibyo bigatuma hari ababa bashaka kumufatirana n'intege nkeya bagashaka gusahura igihugu. Ati abanya-Uganda benshi begereye ubutegetsi babonye iri somo ko Perezida ashaje kandi ko ibintu byamurenze byaba mu bitekerezo no ku mubiri, hari ubushobozi adafite bwo kugenzura ibintu byinshi mu nzego nyinshi. Ubutumwa bwakurikiwe n'ubundi yanyuzaga ku mbuga nkoranyambaga anenga ubutegetsi bwa Museveni. Nka tariki ya 16 Gicurasi yatangaje ko umukuru w'igihugu avuga ibintu bihambaye ateganyiriza Uganda ariko ibikorwa bikabura. Ati ikintu kimwe nabonye kuri Perezida Museveni imyaka myinshi nuko ari ikinyuranyo gikomeye cy'ibyo avuga n'ibyo akora. Iyo avuga arakwemeza ariko yakora ukumirwa. Muri iki gihe Anita Mongo wabaye Perezida w'inteko ishinga amategeko ya Uganda ari gukora iperereza ku byaha birimo kunyereza umutungo w'igihugu. Abanyapolitiki benshi bagaraje ko bashyira iki gikorwa, ariko Mwenda babibona ukundi. Ati sinekeza ko ikibazo cyane itari ukunyereza umutungo, ntiyakuye amafaranga mu nteko kugira ngo ayikoreshereze, yakoresheje amafaranga mu kubaka ibirindiro bya politiki bya Museveni. Mwenda kandi yumvikanye ko Mongo ari umwere, agaragaza ko Museveni ari we wamuhaye urubuga rwo kugaragariza imibere ihenze. Ibyo bikaba bitarashimishije abanya-Uganda. Nyuma y'ubutumwa bwa Museveni nta kindi Mwenda aratangaza. Inshuti y'umunyamakuru akaba n'umuhungu w'uyu mukuru w'igihugu ndetse n'urugaba mukuru w'ingabo za Uganda Jean Mpuzekene Rugaba nta kiratangaza kugeza ubu ku byavuzwe n'impande zombi. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunikire muri Kongo Kinshasa, abanyamakuru bakozeje ba muri no barandika banditswe umutwe wa FCM turatangaje ko abantu 10 biciwe mu bitero byagabwe n'abarwanyi imitwe ya FDLR na Wazalendo mu bice byo muri teritwari za Masina Warikare muri Kivu y'Amajyaruguru muri Kongo Kinshasa. FCM mu itangazo ryasohoye umuvugizi wa Lawrence Kanyuka yavuze ko ibyo bitero byabaye mu ijoro ryo ku Cyumweru ahagana saa 4 za nijoro. Ati ku Cyumweru ahagana saa 4 z'ijoro itsinda rinini ry'abarwanyi ba FDLR rifashijwe n'imitwe ya Wazalendo byagabye igitero gikomeye kandi cyateguye ku midugudu ya Maremo ndetse n'akarembere hagati ya Masina Warikare. Kanyuka yavuze ko muri Maremo abaturage 7 bishwe, abandi 3 bagakomereka bikomeye.
bikomeye. Muri Karembe bavuze ko abandi bantu 3 bishwe, 9 bagakomereka bikomeye ndetse bakanashimuta umukuru w'umudugudu. Ati muri Karembe abo barwanyi bishe abandi basivile 3 bakomeretsa abaturage 9 ndetse bashimuta umukuru w'umudugudu kugeza ubutaramenyekana aho herereye. Nkuko byatangajwe na Lawrence Kanyuka mbere yo kuva muri ako gace, abo barwanyi banasabuye abaturage bo mu mudugudu wa Bweru batwara inka 11 n'ingurube nyinshi. FCM turashinje ubutegetsi bwakinze gukomeza gufasha no gukorana na FDLR, ibintu yavuze ko biri mu bikomeje guteza umutekano muke no gukorerwa urugomo kw'abaturage mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa. Abaganga ariko bakorera ku mirongo y'imbere mu rugamba rw'urwanya Ebola muri Kongo Kinshasa basanzwe banganye n'ikibazo cyo kubura ibikoresho by'ibanze. Ubu noneho bagomba no guhangana n'ibitero byibasira ibigo byabo ndetse n'abarwanyi batoroka mu gihe virusi ikomeje gukwirakwira. Nibura ibitero nk'ibi 3 byabereye mu ntara mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Kongo Ituri, habuzwe abantu ba mbere banduye Ebola barimo 2 muri weekend byibasiye ibitaro bimwe na bimwe bituma abarwayi bakaba 20 bahunga. Ibyo bitero byibutsa urugomo rukabije rwibasiye ibigo nderabuzima mu gihe icyorezo cya 2018 kugeza muri 20 burasirazuba bwa Kongo Kinshasa cyahitanye abakozi mu by'ubuzima barenga 25. Ibiro n'amakuru by'abongereza bitazi byavuze ko ibitero bimwe byagabwe n'abasivile barakaye kubera kutabasha gushyingura babo cyangwa se bemeza ko icyorezo ari baringa. Reka nsoze ariko kandi babwira ko guverineri ntara Cupu Prere Ndongoriya Lebabonga yemeje ko ikigo indege cya Kisangani cyarashweho bombe 9 n'umwanzi, ariko ko imirimo isanzwe y'indege zihaguruka cyangwa zikigo yasubukuwe. Ku cyumweru masaha y'umugoroba nibwo drone yarashe ku kigo indege cya Kisangani. Amakuru ava ko igitero cyari kigambiriye gusenyura ibikoreshwa mu bitero bya drone mu duce tugenzurwa M23. Nyuma y'icyo gitero inzego z'umutekano ziri kumwe na guverineri Prere Ndongoriya zakoze inama y'itaganya yo kureba ibyangiritse. Guverineri yavuze ko nta muntu wakomeretse cyangwa se ngo hasige ubuzima muri kiriya gitero ndetse ko n'ibyangiritse mu bikorwa remezo atari byinshi. Ati umwanzi yashatse kudutera akoresheje drone atera misile, nta muntu wapfuye, ntabwo twagize ibikorwa remezo byinshi byangiritse. Turabwira umuryango mpuzamahanga w'ikibuga indege atari icya gisirikare cya gisivile. Yavuze ko ari ku nshuro ya 4 iki kibuga cy'indege gitewe. Kuva ku wa mbere ikibuga indege cya Bambuka Kisangani mu ntara ya Cupu cyongeye gufungura ibikorwa bisanzwe nyuma yo ku cyumweru cyari gifunze. Sosiyete y'indege ya CAA yasubitse urugendo rwari ruteganyijwe ku cyumweru kugeza ku wa 2 nk'uko Radio Okapi bitangaza kubera impamvu zijyanye n'umutekano. Amakuru avuga ko iryo joro ryo ku cyumweru shyira ku wa mbere ryaranzwe n'ubwoba n'ibitero Kisangani. Nyuma y'igitero cya mbere bivuga ko cyabaye nyuma saa 6 ibindi bitero byakomeje hafi saa yose nimugoroba. Ibisasu byarashwe na drone biyowe n'intwaro mu bwoko bwa Raza bivuga ko byibasiye ikibuga ndege cya Bangoka. Cyakora Radio Okapi yavuze ko ubwirinzi bwo mu kirere bw'ingabo za leta ya Kongo FARDC bwabirashe bimwe bitarago bigabanya ibyago byari guteza. Nta tangazo ryashyizwe ahagaragara n'ubuyobozi bwa Kongo bwa gisivile cyangwa se bw'ingabo kugira ngo risobanure neza ibyo bitero cyangwa se babikoze. Intambara ibera muri Kongo muri minsi yafashe intera w'ingabo za leta ya Kongo n'abashyigikiye barimo Wazalendo n'ingabo z'u Burundi bagabye ibitero simusiga muri Kivu Amajyaruguru na Kivu Amajyepfo, ndetse ibyo bitero bikaba bivanzemo na drone